Hadin laibanai baka President of India kala thungyu Justice Hamarsan Singh Thankyu kumu Acting Chief Justice Jongga Meghalaya High Court katahak artari unai wing arja arpulai but wala betangi kakam kumba laibanai tam ka Meghalaya High Court kan sayo opriang daw Chief Justice batamai haka kadwai tari Rymphang arja arpusau. Uban wanban shimti kumu Chief Justice batamai Jongga Meghalaya High Court undai Justice S. Vaidyanathan baka jingbam Smai ketika kam kan long lasai kesengi kakadwai tari Rymphang arja arpusau Haraj Bhavan hakabau lat kajela upagu chohan unpunya ya kajing penbam Smai. Uniu Chief Justice batamai uniu Judge Naka Madras High Court but unlong kumu Chief Justice tang hakapor kabalingkon namar kapor sang thajong u kandai hobanai nailar mentahi usnam arja arpusau. Kakerteng jong Justice Vaidyanathan bantung yu kumu Chief Justice batamai Jongga Meghalaya High Court kadeg bala terwara ke Supreme Court kalijim hakasitarik jong banai nai wing arja arpulai.